Tačno je 6 ujutru, negde, sad će da vidimo. Pa 15 do 6. A gdje smo ove brate mi ovdje? Kaži li da se vrnemo dom da legnemo? 5:21. 5:20, gdje smo mi sad ovo? Ovo je centar Minsk, uskoro prolazimo pored Lukašenkovu rezidenciju. Čekam, sad ću doći na posao, da dolazim. Ne rabote, zavtra ne rabote, vaskrsenje. Завтра утро не воскресенье, не работа Лукашенко, има слободен ден. Понеделник не работе, вторник работе Лукашенко. Не, а зато ми работаємо так. Рани утренни часи. Evo je rezidencija od Lukašenka. Ovo nema nigde, ovo je najljepša zemlja na svijetu. Ujutro ideš 2 kilo spijan. Pa ti brate, ti nisi pio ništa. Znači potrošeno je večeras 170 € u diskoteku gdje su bili Kurdi, Kurdi, Arapi, Turci, Iranci, ženske, haos. Evo Lukašenka da pozdravimo. Zdravo Lukašenko, zdravo Diku naš. Zdravo. A da kažemo i to, davaj kameru, dok ne prođemo pored Olivija kafe. Nije to Olivija, tamo je, pravo. Dobro, nije bitno. Da je Belorusija večeras pobedila Španiju sa 4:1. Prijateljska game utakmica i to mi se naravi za očin. Gdje usnim još jedan, eta horoša palača. Palača Lukašenka. Daj tebe da te vidim. Ne. Evo ga besednik. To je strogi centar grada. Eto ga moj bratos. Пошли. Da, do хорошо. Пошли, ovdje se